kuthi bazalwane angiphindele ngikuqonjele emibili yalelo culo lelithi olomzalilo nuthando alunga ngolwakho ubekezele labo ke ngigonileyo baba yisewe ndodana uyomangalisa ukugaxapha mbikwakho ngikubone wena. Bazalwane, sesifundile tifundo kule section lesibuya kuyo. Siqale ngelihubo 90 salifunda kusukela ekuqaleni saye sawufika nalo ekugcineni. Saze siyabuya sifunza incwadi ye-Ecclesiasticus chapter 43 verse 23 to 33, and then saze saqina ngikufunda the gospel according to St. Matthew chapter 13 verses 53 to 58. Thina-ke sitawuqila kakhulu lapha kule gospel of Matthew. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu, ingathi uNkulunkulu angaba nathi sisabuka livi lakhe, asiphethe inhliziyo letilambele yena. Amen. Uyathi lapha kuleli hubo ngithintwa ngiloma hubo 90 verse 11 lapha kule prayer book yami uthi ngubani lo wathi emandla entukuthelo yakho yebo nelulaka lwakho kude akwesabe ngalokufanele. Uyabona iyangithinta le ndzaba yokuthi uNkulunkulu kukhona into lanayo, kunemandla entukuthelo yakhe. Uthi lo mbhalo ngubani lo yadiko lo wathi uphinde abe nembuto wekuthi yebo nelulaka lwakho kude akwesabe ngalokufanele. Iyangijabulisa ke lena ngoba uNkulunkulu usidale ngemfanekiso wakhe ukuthi sifundele le ntukuthelo nalolaka lwakhe luphambana nezinto letimbi. uNkulunkulu ungcwele, ufuna ukukhondwa ngobungcwele, kunemigomo nemihambo nemibandzela yebungcwele bakhe. Kodwa ke la sifunda khona ngibusiswa ukuthi angeke simdumise ngalokwanele. Kunemhlabelo ethi ngina yeta doni kuye efanele ngingaletha ntoni noma ngingayisantoni lefanele, angeke kuze kube enough noma ngingakhuluma kusukela ekuseni ize liyoshona ngetinto latentile, it still is not enough. Lapha ke lokubonakalisa ukuthi akusi enough, nalabo ucabanga ukuthi kumbe bayiqonza lenzaba ibuye ibakhuphe. Lapha sibona abantu baseNazareth, abantu baseNazareth bayamangala, bayethuka nababona one of their own in the name of Jesus endatinto letinkulu, endatinto letimangalisayo, endatinto letidonsa abantu ngala nangala bete kuyi. Lapha ke kuba nembuto ukuthi lo muntu where did this man, lo muntu lona uyithatha phela enhlakanipho lengaka, lo muntu lona uwathatha phela amandla lamakhulu kangaka kwenta lemisebenzi ukuthi abantu benzayo lokhu kuyasitshengisa
konke lokwethusa siyeva nokunye bayakhuluma labanye kwekuthi Jesu kwake kwafa inyoni wayithatha wayiphuputha yavuka yandiza kwabanjani. Uma ngabe ngempela wakwenta lokho Jesu abasakukhumbuli ngani kwekuthi Jesu phela kwake wenta naku asesemncane. Kodwa sithola lapha kunembuto ukuthi lo muntu lona ukuthathaphi lokuhlakanipha lokungaka ngoba ukhulele phambi kwethu simbona. Yinkinga ke lena yekwakuthi bantu nababuka umuntu bakhohlwa ukuthi kunaNkulunkulu phakathi komuntu, noma lo muntu ukholiwe noma akakholwa lo ukuthi God deposited kwakhe kumuntu. Kukhona kulesi isikhathi la uke ucabanga ukuthi umuntu uqedile ngaye, umone uthi somonile umbone umuntu avuka abanemandla aqhubeka nohambo. Kusho ukuthi there is something beyond your distraction. Leyilo muntu kunento le beyond your understanding. Leyilo muntu Jesu waphila phakathi kwabo bangeke baqonda kwekuthi lo muntu uphila phakathi kwethu nje kunetinto lesingathi konzi ngayo. And bametayela Jesu uyabona kwejwayelana noma kwejwayela kuletha inzelelo. Bantu nangabe basaqala ukubona bakunika inhlonipho bathini, kodwa nasehlele emalanganyana baqala kuwenzelela ngoba sebayakwejwayela. Bantu baqala lento yekwejwayelana ngilabaqala khona kwenzelelana, noma kusemshadweni noma kubangani noma kuma-colleagues kwaba khona kujwayelana kuhambisana nekwenzelelana. So ke lana siyabona ukuthi Jesu bayametzelela ukuthi ukuthathaphi lo. And lapho babuka umuntu akusiyona indodana lena yembathi lo uJoseph. Le mibuto lena labayibutako yimibuto lehlangene nebuqili bekufuna kushofela Jesu phansi bedeshana ukuthi bona bathi kangcono bafune kumenda yimibuto yokumredicula, yimibuto yokumhalatisa, yokumoka. Kukhona abantu labake babuta imibuto kubungathi babuta lo mbuto kanti babutela kuhalatisa, babutela kuhlekisa, babutela kufuna ufihle ace lakhe ngala. Laba ke nglohlobo lolo lubuta kufihle ace. Kukhona nalabanye lababuta the very same question, kodwa lokubuta lombuto bawubuta ngoba bamangaliswa kwekuthi uNkulunkulu asezulwini angatehlisa kangaka. Kunabantu lababona Jesu angena emitaneni nemithini lengasiyabani lekungasibobani bamangala ukuthi hawu Jesu nalapha uyangena naloku Jesu uyamentela lokhu nalona uyamentela, ubese kuyamangalisa ngoba Jesu akumehluli ukuthi thoba athatha indzawo lephansi. Lapha ke simbona Jesu uthatha indzawo lephansi. Ukhona lo mfana wekholo bambitha ukuthi nguJustin Martyr. Justin Martyr uba nebufakazi kwakuthi Jesu vele waphila emhlabeni njengabantu bonke, wenda umsebenzi, wayolima emasimini, waphatha amajoke, wenda konke lokwenziwa abantu. Ingabe lowo awusiwo yini umsebenzi lobalulekile, umsebenzi lowethembekile, umsebenzi lonqonywako na? Ngoba uma ngabe sithi ukudla noma ngabe sisebenza ema-ofisini noma ngabe sifunde kangakanani, we still need babathi bemajoke labantu bahamba bayolima bayohlanyela babanisele benze tonke tinto kuze sithole kudla thini. Lokusho ukuthi Jesu he lowered himself and waphinde watiphakamisa awuthi beke endzaweni. Uyayifakaza le ndzaba Justin Martyr kwekuthi Jesu wakwenda lo. Ukhona ke lomunye
bekamitonto nguJulian. Julian bekumuntu nje wekaphatha. Ukaphatha ke lomunye umKristu uthi ngoba khona abantu abake bakaphatha bathi uphi yena lo Jesu yabantu yini? Wazi usitshela ngabo Jesu bale maJuda thina sikhuluma ngamadloda kithi. Uthi ke lo Julian ubuta lomunye umKristu uthi njengoba uthi uJesu uphi lo Jesu wakho endani yakhe? Uthi ke lo mzalwane nakamphendula masinyane nombuto wakhe uthi Jesu as a carpenter ubhatala ibhokisi lakho lekungqwaba wena nekungqwaba tonke tithatakhe. Uyabona kumshiya lokho kwakuthi ngisho lebaphathi bamabhokisi emgwaqo babalulekile ngoba lamabhokisi labawaphathako bawakhe no ngalelinye ilanga balakhela mina noma bangathi laba lithinditha lapha lokulihleli edubs balithindithela mina ngalelinye ilanga ufuna ngene phakathi kulo noma batakhela bona ngalelinye ilanga ufuna bangene phakathi kulo. So ke lo Jesu uyabonakala alungiselela indlu yemuntu yegcina noma ukhulume kabi ngaye umethuke usho konke ngaye Jesu kodwa Jesu still usemsebentini usebentela wena ngisho netitha kaJesu ufuna athi nato tingqwatshwa ngamabhokisi emakhasket lamahle uthi lo noma ke umbuta like mocking but Jesus is preparing a coffin for you. Bonke labathi nabaqabanga ngaJesu baqabanga ukuthi semokari yinto nje yekukhulunywa noma kanjani kodwa na ufuna sibe siqonde ukuthi Jesu akasiyo into yokudlala. Babuta uyabona mocking ukuthi hayi bomnakabo akusibo yini lapha boJames naboJosese boSimon naboJudas naboSathe wabo lele sinabo la. Uyabona le mibuto yonke lena is aiming ukuthi idzilide isithunzi saJesu. But ikona indzaba lemnanzi kuto tonke letindzaba leti ukuthi Jesu lokho akumuki ithrone yakhe. Uyabona ngaze ngakhumbula lo mhlabelelo waseXhoseni uthi le throne iqonyiwe zinqwele zakhona ta 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 ta. Uyabona abumsusi kuphinde kuyasikhumbula kwakuthi lana nalabanye baqhubeka bathi thina sikhuluma ngaMaria and the Virgin njani nabo bona boJudas boJames boJosese namantombazane akalwa ngubani. IBhayibheli liyasiqondisa ukuthi Mary was not a virgin forever because here are the children bayabalwa lapha baka. Pinda futhi lokunye lokumangalisayo Jesu akazana wa-assume status lesisetulu. Jesu wa-assume just an ordinary life waphila njengabantu bonke kodwa wafika Jesu wabaphika makakhuluma encwadini yaJohn chapter 6 verse 42 athi mina ngehle ezulwini bathi hayibo phela wena uthalwa ngubani uthalwa nguMaria usho njani ukuthi wehle ezulwini. Uyabona indzaba yelivangeli akusiyo indzaba yema-intellectuals but indzaba yamoya ifuna abantu bamoya. Uma ngabe uthi wena utoliqonda ulitadishe ulibambe ngengqondo utawubambe eceleni uthi Jesu mina ngisinkwa lesehle ezulwini ngiyindvodzana yaNkulunkulu ngivela ezulwini. Kwabakhuba lokho kwawuthi hayibo lo muntu phela siyamathi lona usho kuthini and Jesu lapho bekevela khona kumbe likhaya lakubo bengasilo likhaya lengathi bekulikhaya lelali likanjani siyabona la kwakulikhaya lelikade like obscure lelingabonakala lelingabalwa nakubalwa emakhaya kukhulunywe yonke lapha khona amatafula emabhokisi emgwaqo yini khona kanti uNkulunkulu ubhaqe khona la
ngoba uNkulunkulu akumehluli kuyobhaka emzananeni longasilutho. uNkulunkulu akumehluli kuyobhaka kubantu lababukeka bathelelekile, babukele ngaphansi, kube lula nekukhuluma ubethelele. Ahambe uNkulunkulu ayobhaka khona kulabo bantu labo, bantu labatiwa ngokuthi bantu bekawukelwa. Ufuna umawukela Nkosi yami, hawu nakuze wakhona ude shukela, ude swayi, ude ina, hawu nebakithi ubhaka khona lapho uNkulunkulu. So lapha siyambona Jesu abhaqe kulezo simo lezo. Kanjalo le church ya Jesu itanathi thina lesikholwa nguye, thina lesimanya naye. Labanye babo bathi nabasibuka bathi hawu nabakithi, nisho ukuthi lo sekungaba ngumfundisi ke lo. Jesu ubhaqe kukhona le teacher leti buthakathaka leti fanana nami nawe. Labantu bakubheke emabala, labantu bakukhuluma bathi phela angakusitshela ngabani lona lohamba kholela timwana emlonyeni, ngiyakusitshela ngabani lona lonje. Yebo unjalo, kodwa Jesu ubhaqa khona lapho phakathi kwakhe. Jesu ukhona khona lapho. Siyambona ukuthi Jesu uvamisile ukuthi associate nebantu lathi ngathi kumbe labo siyathi ngathi atithi mzala. Jesu uvamisile ukuthi veke leto dimo leto yalabo bantu labo. Uyabona uma ngabe sitya kuJesu, sitya lesiya isikhathi singomanofa, singenalutho. Labetha kuJesu banelutho. This young rich ruler wakijima wetha kuJesu wathi kufanele ngenze njani kuze ngingene ngidle umbuzo. Wathi Jesu aphothengisanga ngokonke, uthathe le mali wabele nabampofu ube sikabuya ngilandzela. Lele akusilodvanga lokuthi ngitamkhonza Jesu mina nangabe sengisebenzile sengonke imali yabangaka ngathenga likhaya kwabanjajanyana. Jesu makakubita uyakususa from your comfort zone. Awubheka kulenye indzawo. Ungenteka ukuthi sikuleti indzawo leti labanye bethu asikho indzawo kumbe lesitithandako. Kumbe bengingathanda nami kuba ngasemakhayeni akithi, kumbe bengingathanda kuba ngakuphi la khona. Kodwa Jesu makakubita akuthuma, ukuthuma ngala ungafisi khona, ukubeka nala ungafuni khona. Kodwa ngenxa yokulalela lizwi lakhe, ngenxa yokuthi Nkosi nami ngisebenzise ngiyavuma. Labanye benze emakhaya, labanye lamakhaya bekunalali ngisho nakathi etiko. Kodwa namhlanje ashintshile lawo makhaya ngenxa yabo. Labanye bathi khethele emakhaya langcono, bafuna la kunetimali khona, la kunani khona. Namuhla nawuthi uyabuka lapho edinyembeti uve ukuthi umsebenzi waphela, kwaba nabo retrenchment, emabhizinisi adliwa, imali ebhanka kwafrizwa. Namuhla kube sisi. Lokho ukuthi uNkulunkulu uma ngabe akubika, uma uNkulunkulu atokusebenzisa kulesi isikhathi, akuyike limasela ukuthi uphethe lokungakanani, kuya ngokuthi ungakanani lo akubikile wena. Oh hallelujah. Babuta lapho bathi, where then did this man get all these things? Uyabona lapha ibuhlungu indaba ya Jesu akemukelele. Jesu kude kumemukela batshengise kuhlobo kungane kwathi lona wakethu wala bathi this man abafuni ngisho lekumbita ngeligama lakhe, this man. And iyangithinta lanto kwakuthi bantu nabangabe bayakudonsa bagcina bakhohlwa lo ukuthi umbani. Sibafundisi nje uva ukuthi wo le ndoda yakaZulu, lo mfana wakaZulu, wo lo mfundisanyana loya. Yini sizathu saloko? Kungoba abantu abakwemukeli, kuba netimvo letenga abantu bangabemukeli. Kulesi isikhathi noma ungathi kudla kanjani noma ungancane kanjani, mangabe abantu bangafuni ukwemukela, abafuni ukwemukela, na
lithi but without honor. Lithi livla uNkulunkulu sebabuke yonke lemibuto bangakamemukela. Then the next thing bakhubeka ngayo. They got offended. Kunebantu labakhubekile ngalabanye abantu. Kunebantu labakhubekako ngetinqaba taNkulunkulu. Kunebantu labakhubekako bakhubeke ngalabanye abazalwane. They got offended. Yini into leyenza ukuthi ukhubeke ngamuntu. Kulesi isikhathi abantu bafuna ukumanipulate labanye abantu. Afuna ukwentisa lokho lokufuna nguye. Afuna ukuthi ube lahashi agibela bambe amathongo abambe imvubulo nemuva. Wabonakala ukuthi awusilo lahashi. Hayi awusebukeleke. Kunebantu labakuthanda uhlupheka. Ugolela tibona emlonyeni. Bahambe bakhuluma ngawo. Bathi hawu Nkosi yami sasasitha lo mfundisi phela. Ngabakithi. Awu inhlupheko igcwele sisu kulo mfundisi. Ungathi sisu singaka nje inhlupheko. Bajashuliswa ngilokho. Mhlawumbe bakubona nawe uyocomforta lapha emshinini. Bakubone nawe uphethe ikhadi uswipe lapha taphela imali tethu. Ushatha imali tethu unikela malini. Lo munye akanikela nakunikela. Lo munye akafuna nawo lo mnikelo wakhe. Utanikele abagadile kwakuthi imali ayehle. Sibe nenkinga ke yabazalwana labanjalo. So ke Jesu wabuyela eNazaretha. Wakhulela eNazaretha. Wabitwa ngokuthi ungumNazarene. Is a Nazarite of God. Bantu baseNazaretha bamphika Jesu. Bantu baseNazaretha bangamemukela Jesu. Bantu baseNazaretha nababona Jesu aba-successful emsebenzini wakhe akhuma phumelela. Babona Jesu adunyiswa akhathimula. They got so angry. Bamzonda. Bangamthandi. Bantu bafisa shangathi ungahlala njalo ngakufeyila wena. Nabangakuthandi. Ingathi wena tinto takho tingaboshayisa. Ingathi tinto takho tingeke kahamba kahle ngoba bakuthandi. Kodwa na Jesu noma ngabe bebamzonda tinto ngoba bengakathunywa ngibo athunywa uNkulunkulu abitwa uNkulunkulu tinto yaqhubeka yakhula. Lapha ke kuyavela ukuthi Jesu uyasho ukuthi uyathi umprofeti angahlonishwa kuyo yonke indzawo emukelo kuyo yonke indzawo kodwa hayi evela kubo nabantu babo. Sinenkinga sendayo nasemaphethelweni yokuthi bantu babheka ukuthi a spiritual somebody must be a stranger, must be an abnormal person. Akafanele ube umuntu lokhulele phambi kwabo, akafanele ube umuntu lophila kanye nabo. Bafuna ukuthi nathiwa uspiritual ke wena ingathi nje ungehla ezulwini uphinde unyamalala ubuyele ezulwini. Ingathi wena ungabohlela njalo noma bayakulimata. Haleluya. Noma tinkomo tiyangena tidle emasimini uthi hawu haleluya tingenile. Noma ngabe kunjani bethe esinositolo bafuna ukukweleta. Wathi uthi uyabahambela khiphani imali awunalulaka sofuna imali unjanjanyana kakhobo. Bantu banenkinga yokuthi bafuna ungathi wena-ke lokhu-ke uyinqebu ungumzalwane ungaba ngumuntu lophila kulelinye live. Labanye ubakhande bafuna ukuyohlala kamfundisi, bafuna ukuyohlala kamzalwane. Nabafika lena bafuna kulala nje umuntu alethelwe kudla ekade ogezwe embhedeni ekade wenziwa yonke into aboneke ukuthi hawu ngisezulwini emavila. Na uthi uyakhuluma hawu so ungalala nzemeni lesikhathi uyakhuluma lo mfundisi uyathetha hawu yena bakithi angimathi nomfundisi lonje angimathi umzalwane lonje. Ufunani vele la ubalekele ekhaya kini finanzini uthenga ukuthi ofunani. Sinenkinga-ke yebantu labathi uma ngabe bakubuka ungumuntu kaNkulunkulu uyingcebo kaNkulunkulu bakubona ngazuthi
wena akusafanelanga nokuthi kungaba khona lokufaka emlonyeni nangabe khona lokhona babona ukuthi ngadla bona babona ukuthi ngabanjani hawu inqobo yaNkulunkulu phela lena iphila ngamoya iphila kamoya nje inceku nje njanjanyana ingathi ungade wawasha nekwasha kuthi kwekatha nje uyathi kudingeka insipho yemfundisi udingeka insipho yanomzalwane losisindaba kangabe noma usebenza emakhaya abo usebenza bathi awungoba uyakholwa nje hawu umvuzo uzowuthola ezulwini mkhulu umvuzo ezulwini hayibo nginike ngisebenzile nase ngithi nginike hawu livuka lembuso so uyatoyitoya sawunjanjanya bazalwane asime kubuka into ngaleyo ndlela leyo so uNkulunkulu ngiphetha ngalamagama kwathi noma anguNkulunkulu anginemandla onke akazange Jesu akhona kwenta imisebenzi yemandla ngenxa yokungakholwa kwakho uyabona lokungakholwa kwakho uvimba uNkulunkulu uthi ende umsebenzi empilweni yakho lokungakholwa kwakho uyambloka uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu webanjiswana uthi akhona kwenta tonke into kodwa abafuna ukubambisana nawe. He's a God of cooperation. He chooses to work hand in hand with you. Nakathi uyakuphilisa phakama phela nawe lapha emphatheni. Nakathi ukupha kudla phakama nawe uyowasha sitsha kube khona lokwenta kubeka ibhodwe etini. Kubonakala ukuthi nawe ubambisene naNkulunkulu. Bazalwane, ingathi singathi iqonda letinto leti simthanze ngekweqiniso uNkulunkulu, simlandele ngekweqiniso, sikhweshisa nasi nawuya umoya webuthi naya ivenom yenyoka leyaluma evana Adam ensimini yase-Edeni. Bathi noma baphila ngenxa yokungakholwa uNkulunkulu baphila banebovu benyoka lokupoison lokudobabulala. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you. We magnify your holy name. For you alone, O God, you are holy, and you are a fountain of all holiness. Siyabonga uNkulunkulu lokuthi wena ungibambe, wena umnikati wezinto zonke, kodwa ufuna ukubambisana nemuntu lomdalile emhlabeni. Sente Nkosi siku-understand lokuthi kunezinto letinkulu naletinhle lofuna ukudenta utentele abantu bakho, kodwa ubheke ukuthi abantu bakho babambisane nawe, bakholwe nguwe ukuthi you created everything from nothing. Kude Nkosi lawa uthatha khona lokho ukuthi Nkosi umuntu nakakholwa nguwe akukafanele abheke kwekuthi lezinto zitakwendeka kanje kodwa akakholwa ukuthi uNkulunkulu uyadala, adale kulokungekho kube khona lokho lesekukhona. Hambela Nkosi emakhaya ethu, uqosha konke tethiyo dalomubi, ubese uyavulela Nkosi moya wakho loyingcwele, uyahamba uyayaluka kundawana tonkana lesinato, wendele kuhle nophanyiswa nokukhathimiswa kwelakho ligama Jesu manje naphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. And may the peace of God that passes beyond all understanding continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Thank you very much, bazalwane. Inkosi yamusake inibusise, iniqinele ukukholwa kwenu nakule nsamba amalengcwele, niqhubeke nimesabe uNkulunkulu, singaze sifune ukubona that other side yakhe
lesifunde ngayo ukuthi ikhona intukuthelo kuye, lukhona lulaka kuye. Sifuna nje ukubona all the good side, sikubalekele konke lokungasiqabanisa naye. Inkosi yabusa isibusise. Amen and amen.